नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। प्रकृति रे घेरी रही कपिलास मंदिर को जीवाई जो 12टी बांक थाए तार किछिटा व्यू मु आपन को देखा जाऊँगी। चलते भी बुली जीवा सेटा को।
ଏବେ ଦେଖିଲେ କେତେ ଜୋରେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ମୋତେ ତ ଭିଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ସେୟାର କରି ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।